Maluk telespectadores GMN TV no Ronanine Rádio Nacional FM. Ba episódio da Lajane, ita apresenta quali o ituang kanaba batismo Jesus Cristo ninien. Ita foti hosi Evangelho São Mateus capítulo 10, versículo sanulo resin tolo to sanulo resin hito. Iha tempo neba Jesus mai hosi Galileia to João iha Jordão ato simu batismo hosinia. Mai be João lakohi hodidehan. Haumak ato simu batismo hosi itaka. Itamak mai fale buka hau. Jesus hatamania dehan. Husig laiba. Dia kliu ita halo nune ato halo tuir justiça tomak. Hoidane João hatan ona. Simutiha batismo Jesus sai hosibe. Laleha na kloke no nia hare maromag na espírito tun hanesan mano falorida iha nia leten. Hosila lehan rona lia nida dehan. Idane makaunia oan roben nebe haksolok hau aluksira. Ita ramata tempo Natal ho batismo na inia. Idane fohanoin maita quando ba ita idairag ni batismo quando ba batismo iha igreja. Aluksira. Ita rona ohin hasorumalo Jesus Cristo ho São João Batista iha mota Jordão. Ita rona iha impressão katak. João Batista nunca imagina katak Jesus belharai kana nessa ne. Tamania hatene Jesus Cristo. Maramak filho. Tamania manuai Jesus Cristo nia hatene. Nia prepara ema atosimo Jesus. Então nia strane dodau iha mota Jordão. O hira nia strane dodau ema. Quando nia strane dodau ema nia kolia lian makas. Nia kolia ba militar sira, kolia ba ema bot sira, kolia ba fariseu sira, escriba sira. To balo ema saduceu sira nia bolu den samea nia oan. Samea nia oan sira. Imi la mais simu batismo, imi la kribim nia sala. Imi hanoin kata, imi tandet ba imi bot, imi matenek, imi bela halai husi maroma ni castigo, haudehan ba imi kata lai. Maluk sira. São João sério. Convida ema hutoto preparadalan atosimo Jesus Cristo. Tamane batismo nene batismo conversau ninia. Batismo ato hakribi salat. Maluk sira. Mas que nia fo batismo ba ema salanain sira. Mas be Jesus Cristo harai kan. Mai nadoron hamutu ko ema sira, ema salanain sira ne. Tamai hamota Jordão. Ato simu batismo hanesan mos ema sira selo. Ita husu. Jesus Cristo que ta sente kata nia mos ema salanai nida hanesa ema selo. Tamane nia mais simu batismo. Tama batismo ne ato hakribi sala. Primeira pergunta ita husu anisane. Segunda pergunta ita husu. Keta São João Batista magbot liu Jesus Cristo karek. Jesus Cristo ki liu São João Batista karek. Tamanenya mai. Husu São João Batista ato fo batismo bania. Ato serane nia iha be mota Jordão. Maluk sira. Tebes dunik. Jesus mos mai hakribi salang ka. Jesus ki liu São João Batista ka. Ita rona evangelho for resposta. Jesus Cristo, maramak filho. Nebeita rona evangelho. São João rasik declara, São João rasik dehan. Nieu mai uluk liu hau. Hau la soi ato hakru hodicore nia sapato tale. Tamane maluk sira. Jesus mai simu batismo ni hak fodak. Den hau heini tabot makato fo batismo mai hau itabot maksaran ni hau. Lausi tabot mai be hau makato saran ni falida ita. Idane haturu katak São João Batista nia ki liu Jesus Cristo, mas Jesus Cristo haraikan ato simu batismo hosinia.
Olha que será. Mas que Jesus haraikan atau buah husu batismo, mai be ita hareha nesan fofone João Batista nesente nela soi. Atau strane Jesus hamutu ko ema salona esera. Tamania sai mata dalam atau prepara ema simu Jesus. Mai beni hak forak tamba ida ne beni prepara ema atau simu nia ne maka ida ne agora na dodon hoi masalana esera bahusu batismo. Ne beni dian lai hala koi. Aula fo batismo baita. Ita bod maka tu fo batismo mai hau. Mai be Jesus hanor em São João Batista atau harai kam. Atau buka maromang nia vontade. Tamane i evangelho ohin ita rona dehan. Halo tuirit ba. Dia kliu ita halo buat hutu atau halo tuirit dia los. Atau dehan katak. Se maromang nia plano makidane, maromang nia hakarak makidane. Maroma hakarak atau Jesus Cristo hatudo bem mahutoto. Katak batismo não é necessário. Ema sedet. Nia precisa sim o batismo. Tamane Jesus atau motiva São João Batista, atau motiva ema barak, for coragem ema mahutoto katak dalam batismo ne obrigatório. Bem mahutoto. Atau hakribi sala. Ema ne behakara hakribi buatat dalam maka sim o batismo. Tamane Jesus Cristo na doron hamutu ko ema lah tudo kata Jesus Cristo mos ema salanain. Lah tudo kata Jesus Cristo mos hakribi sala tamba batismo ne batismo hakribi sala nia. Mai be Jesus Cristo hakara fo hanoin ba ema hototo convida ema hototo atu hatene kata dalam batismo ne dalam atu liga ema horna ema romak tamba batismo halo ema hakribi sala hakribi hahalok at sira hakribi diabo ho buat hoto nebe dada ema basalam atau ema bele filha fale oin ba nai maromak lau tuir fale dalam nai maromak ninia Jesus Cristo haraikan tamane honi ni explicação honi hanorim ba São João Batista evangelho haktir katak nia mos aceita ona tamane compreende ona katak Jesus mai hanorin ema atau cumpre maromak nia plano, cumpre maromak nia hakarak. Olha que será? Maita aprende o sini. Jesus Cristo nia manuai maka João Batista. Mai bi Jesus Cristo haraikan. Ba nia manuai nia ba simu batismo José João Batista. Idane hanorenita hoto atu haraikan hanesania. Haraikan yang marom ni futaroin, haraikan ho ita ni maluk sira. Ema ho teh mundo idane. Ita dehan kata balu matenek liu, balu ladun matenek, balu rico liu, balu ladun rico, balu bot liu, balu labot, balu povo. Mas que não é, anessa nema. Ita lá é diferença marom ni futaroin. Se maromak filho Jesus Cristo det, haraikan. Husu João Batista idebe ni manuaine. Ato fo batismo ni bania. Por exemplo, vai mais ser ita labele halo diferença entre ita tanit ba ita vodka tanit ba ita matenika tanit ba ita nia rikusoin barang lai hanesa nema ita hanesa de tamane ita respeita ema selo laos tamania rico laos tamania bot laos tamania matenik mai be tamania ema hanesa hoita tamania maromak ne ilas malksera Jesus Cristo hanorin ita baitane tamane mai ta kazamba atau hatene kata tevestuni Jesus Cristo simu batismo José João Batista hanorin ita convida ita atau kita haluhan hakatuir dalam nebe Jesus atudu hera atau ita mos simu batismo hanesa nini hanorin hanesa nini exemplo foi segundo for hanoin maita ita hoto precisa harai kamba malo sai simples ba malo laran mos ba malo dia que maramang ni futaroin tama Jesus hanorin katak dia kliu mai ta cumprir maromak ni hakarak buat hoto nebe los tuir maromak ni hakarak dia kliu ita labele tuir faleta ni hakarak atau dia kata São João Batista la corre sarane nia mai be São João Batista la compreende maromak ni hakarak Jesus hakarak hakat liu ba João Batista neoin atau simu batismo ne maromak ni plano ne maromak ni hakarak taman ita hoto mai buka maromak ni hakarak
liu ita ni hakarak. Buka maromong ni plano, liu ita ni plano, buka dalam salvação, liu fal ita ni dalam oyoin iha mundo ita ne. Maluksira. Ita harehane batismo Jesus Cristo nenia. Jesus Cristo mai hakrug ba São João Batista, ia bem moto Jordão, ato simo batismo debe ita kolion. Maluksira. Ita barak tebe me simo na batismo. Mas beta la barak, ita la consciente, ita la atene tuir. Ita simo batismo ato halo saída. Ne pergunta maita, ato ita buka reflete ita ne batismo, ato ita valoriza ita faz sentido ba ita ne batismo nebe ita simona. Segundo, ato ita bela reflete kona ba ita ne batismo nebe ita simona. Ita husu, pergunta nebe ohin, husu tihon. Tamba saída Jesus Cristo maromak filho. Nia nebe santo. Nia nebe maia tu salva ema. Laos salanai hanseita. Mas betamba saída nia tem que exercer um batismo. Hanessa nema salanai nida. Ia bem mota Jordão nia. Ou se João Batista nia lima. Maluksira. Maita buka tok a resposta ao ituan. Primeiro. Ita dengan kata dalam rumah. Ita simo batismo, mas be, ita sedang valoriza ita ne batismo. Ita sedang moristuir ita ne promessa batismo nenia. Ida tamba, ita sedang compreende de dia. Ita ne catequese com a batismo, sei fraco itoan. Baida ne. A responsabilidade a minha lulik sirania. A responsável igreja nenia, catequista sira nebe ia canar catequese nenia. E a obrigação, a tobele tudo será necessária, a maneira nebe magdia, a explicação de qualidade, a tu icos mais será necessária até ne kata sacramento batismo ne sacramento iniciação, sacramento nebe hanori nema, a tu husik morgi da nebe tendência macas toda ambadet mundo, a tu ema bele até ne kata ao ne moris ne. E a ligação, nai nida makmaroma karasi. Então, sacramento do batismo, atu hakribi salam, atu hakribi na kukun, hakribi diabo, atu ema, hadomi ninia isin, hadomi mos honia klamar. Hadomi ne moris mundo idane, atu hanori hadomi mos, ine moris, aba meru hamutu, nai maroma. Segundo, Jesus Cristo, mas que nie santo, mas que nie maroma filho, mas que nie Messias, mas bem nie harai kana nessa ema bye nida. Nia nadorun hamutu ko masala na sira basimu batismo ia be mato Jordão hosi João Batista ni liman hodi hanori nita kata tebes tunik sacramento batismo ne kala importante tebes tunik to Jesus Cristo tem que basimu batismo ato bele foi exemplo maita hoto ato de kata batismo ne dala necessário ne beita tem que ser liu ita tem que ser simo ato ita bele fila badala na maroma knia mai be que tahluhan mos kata sacramento batismo halon lalehan na kloke. Wai hira Jesus sai hosi be mai dehan kata pombuira semotun hosi lalehan mai turi haninia kabas. Turi hania. I wai hira pombune turi hania lalehan na kloke i rona lia ni dane be dehan. I dane ma kaunioan doben tebes nebe hawak solok tebes konia. Maluksira, idane fohano in maita. Sacramento batismo, haloita, nakloke banai maroma, tambaita simo ne maroma ke Espírito Santo. Atuita, hafonita ne moris, atuita moris tuir, maroma ne vontade, maroma ne hakarak, maroma ne plano. Atuita la bele, lorita ne plano, halakon maroma ne plano, lorita ne hakarak, halakon haluha maroma ne hakarak, lorita ne nia moris e mundo, halakon moris maroma ne nebe fomai ita. Então, Maluksira, simo batismo, ato locatilo espiritual, ato rona maromag ne lia, hanesa Jesus Cristo nebe rona maromag ne lia. Ato ita sai maromag ne ondoben. Ita ni hahalok foksolog ba maromag, hanesa Jesus Cristo nebe foksolog ba maromag. Tama ne Maluksira, celebra loram batismo na ininia, mas ita hanu infila fale. Ita celebra ita ideia ne batismo. Batismo nebe liga ita ho Jesus, batismo nebe lorita, hakribi dala na toto,
atuita bele lau ba dalam Jesus Kristo nian, dalam salvação nian. Tama ne marco sira, mai ta sai serane diak ba. Serane diak me nebe responsabiliza ite isin, responsabiliza mos ite ne clamar. Hatene cuidado isin, hatene mos cuidado ite ne clamar. Halo buat barbarak ba isin, mai be kita haluan, halo mos buat rumah ba ite ne clamar. Moris dia ki mundo, kita haluan mos, moris dia ki halalehan. Parabéns ba hototo nebe valoriza ona imne sacramento batismo, moris dia kona tuir promessa sacramento batismo nian.